Dobrodošli v novem videu. Jutri bomo dobili CPI in v tem videu bi rad šel malo čez expectations, pa v bistvu kaj lahko pričakujemo, kakšne premike v marketu lahko jutri pričakujemo. Zato ker zdaj zadnje 2 tedna je bilo kar pestro, te CPI expectations so se full spreminjali, tako da se mi je zdelo kar zanimivo za video. No ja, drugače za tiste, ki ne veste, CPI pomeni Consumer Price Index. In to v bistvu meri inflacijo v Ameriki. Se pravi, meri v bistvu cene nekih produktov, ki jih pač kupujejo konsumerji in koliko se je spremenila njihova cena. Se pravi, recimo meri se month over month CPI, torej koliko so stvari dražje recimo od zadnjega meseca. Zdaj jutri bomo dobili CPI za december, se pravi v tem primeru, koliko so cene bile dražje v decembru v primerjavi z novembrom. In pa year over year CPI je pa v bistvu koliko so se cene podražile v enem letu. No in tam približno 2 tedna nazaj se je CPI expectation za year over year spremenil iz 6,7 na 6,5. Poleg tega je month over month bil expected na 0%, core inflation, ki je brez inflacije hrane in pa brez inflacije goriva, zato ker te veliko se spreminjajo, so dosti volatile, je expected bil month over month na 0,3 in pa year over year na 5,7. No, ampak včeraj se je expectation za month over month inflation spet spremenil in sicer iz 0%, ki je bilo expected predvčeraj, je expectation zdaj prišel na minus 0,1. Se pravi, ekonomisti pričakujejo deflation, torej da bojo cene decembra, da so bile v bistvu niže kot novembra. No in čeprav bi bilo to full dobro, če bi se cene nižale, se pravi, če bi bila inflacija v minusu, moram reči, da me to naredi kar malo živčenega, zato ker se mi zdi, da če bojo expectationsi toliko low, kot je minus 0,1, jih bomo zelo težko premagali. Pri marketu je zelo pomemben v bistvu, da mi premagamo te expectationse. V bistvu ni sploh toliko pomembna inflacija, ampak bolj je pomemben bolj pomemben, da te expectationse premagamo. Ker v primeru, da jih premagamo, gre market ponovadi gor in pač obratno. Za market bi bilo recimo boljše, če bi bil expectations 0,1, pa bi prišel na 0, kakor pa da je recimo minus 0,1, pa bi prišel na 0. Kakor bi pač rezultat je povsod isti, ampak v enem primeru bi mislili expectationse in bi najverjetneje market padel, v drugem primeru, ki bi jih pa bitali, bi najverjetneje market zrastel. Tako da sploh na short term je zelo pomembno, če te expectationse premagamo ali pa ne v bistvu. No, zdaj, ko veste expectationse, kaj pričakovati jutri, si bi pa pogledal malo tale JP Morgan report, da vidimo v bistvu, kaj oni pričakujejo glede na rezultate, ki jih bomo dobili jutri. No in sicer oni so CPI jutri razdelili na 3 možne scenarije in za vsakega v bistvu napisali, koliko je možnosti, da se to zgodi in pa kakšen premik v marketu, v tem primeru v S&P-ju, lahko pričakujemo. No in če dobimo 6,6% year over year CPI, kar je nad expectationsi so 6,5, kot sem prej rekel, pravijo, da je to v bistvu bearish outcome in da lahko pričakujemo tam 2,5 do 3% padca v S&P 500. No in za ta outcome v bistvu prediktajo okoli 15% šanse, da se to zgodi. No, drugi možen scenarij je v bistvu, da CPI pride med 6,4 in med 6,6. Torej, lihtam inline z expectations na 6,5. No, in za njih je to dosti bullish outcome, pravijo, da bi to najverjetneje znižali volatility, kar je dosti čudno, glede na to, da VIX, kar je volatility index, je trenutno res nizko. V tem primeru pravijo, da bi tech stocksi najbolj performali, se pravi Nasdaq stocksi, in pa da pričakujejo v tem primeru 1,5 do 2% premik na gor. In temu scenariju so dali v bistvu 65% šans. No, tretji scenarij je pa, da dobimo CPI print pod 6,4%, kar pravijo, da je dosti unlikely, približno 20% šanse so dali temu scenariju, ampak
ta outcome pravijo, da bi prenesel okoli 3 do 3,5% premika na gor. Pri vseh teh premikih na gor govorim za S&P 500. No, pri tem scenariju so v bistvu omenili še, da bi rabili dobiti CPI na približno 4,5 do 5% year over year, da bi Federal Reserve na naslednjem meetingu v bistvu ne bi raisal rateov, da bi consideral nek pause v raise. No, in 4,5 do 5% CPI, mislim, da vsi skoraj investorji, ki so v marketu, vejo, da je več ali manj nemogoče. In zato se je meni to zdelo kar zanimiv, zato ker v bistvu market price in malo drugačne expectations za naslednji Federal Reserve meeting. Kakor vidite klele, je trenutno v marketu price in približno 20% šanse, da na naslednjem Federal Reserve meetingu, ki bo 1. februarja, v bistvu ne dobimo rate hike. In to je kljub temu, da Fed memberi v bistvu skoraj vsak dan zdaj govorijo, da bo še veliko treba, da premagamo to inflacijo. Naprimer v torek je Fed member Michelle Bowman povedala, da ona pričakuje več interest hikeov, kar pomeni, bomo februarja najverjetneje dobili 0,25%, se pravi zvišanja obrestnih mer, in ne nič, tako da ne vem kako market tukaj price in nič procentov, zato ker kakor Federal Reserve govori in kakor je reportu JP Morgan, je to skoraj nemogoče. No ja, povedala je tudi, da bomo rabili imeti visoke interest rate tudi dalj časa in da bo treba veliko več, kakor je zdaj, da bomo premagali inflation. Tako da ja, po mojem bi rabili dosti nizek inflation, da na naslednjem Federal Reserve meetingu ne bi dobili naslednjega rate hika. Tako da kar se tiče tega, me mogoče malo skrbi, da je market malo preveč optimističen. To je bilo v bistvu to za tele expectations za jutr. Zdaj, expectations so ful dobri, ampak, kot sem prej rekel, nevarnost pri dobrih expectations je, da jih je zelo težko bitati. Tako da jutro bo zanimiv, bova reportala CPI takoj, ko se bo zgodil in ja, se vidimo.